Gama lami ngu-Amatula, sizokwenza ama-exploring linear relationships. Lana bathi ngomsombuluko ekuseni bekune-12 inches weqhwa phansi, isimo sezulu sithe ukufudumala, bese ngoLwesibili ekuseni u-2 inches weqhwa ubesencibilikile, enye futhi i-2 inches yeqhwa yabe isincibilikile ngoLwesithathu. Lokhu kwenzeka lize liyophela iviki kuze kuphele i-snow. Bese-ke lana bathi yenza i-equation negraph ukubonisa lobudlelwane phakathi kwelanga nenani leqhwa. Manje-ke lana masichaze ama-variables lana ukuthi esizowasebenzisa lana ukuthi sikude kangakanani kusuku umsombuluko. Asenze lana, asithathe u-x lana sizothatha u-x kuzoba i-variable lethu, sithathe u-x simenze amalanga alandela umsombuluko. X sizomenza amalanga alandela umsombuluko. U-x-ke loyo. Bese-ke sithatha u-y yena uzoba ngama-inches. U-y uzoba ngama-inches eqhwa eliphansi. Uzoba ngama-inches eqhwa eliphansi. Indlela ongayicabanga ukuthi wenze lana u-y lana uzothi u-x angithi u-x sithe amalanga alandela umsombuluko. Ngakho-ke siqale ku-12 inches. Isnow iqhwa lethu liqale lingu-12 inches. Ngakho-ke sizofaka u-12 lana bese nsuku zonke silahlekelwa ngu-2 inches weqhwa. Ngakho-ke na i-equation yethu izobukeka injena, izothi u-y ungu-12 ususa u-2x, izoba kanjena-ke. U-2x angithi amalanga alandela umsombuluko. Ngakho-ke kuzothiwa ngamalanga njalo ngelanga silahlekelwa ngu-2 inches weqhwa. Ngakho-ke yingakho isibalo sethu, i-equation yethu izoma kanjena. Manje lana-ke njengoba sesiyitholile i-equation yethu, lana sekungaba lula ukuthi senze loku abakushilo i-graph yethu. Kungaba lula ngoba lana sesiyabona ukuthi i-equation yethu ithini. Ngakho-ke namanje asiqalele sibhale i-graph yethu. Lana u-y wethu, u-y amanani ama-inch asele, inani lama-inch asele weqhwa. Bese-ke ngapha enzansi senza ama-x-axis wethu wona angamalanga alandela umsombuluko njengoba sishilo laphayana uma senza ama-variables wethu ukuthi ama-x-axis wona angamalanga alandela umsombuluko. Lokhu-ke lana sino-0, sibe no-1, no-2, no-3, no-4, no-5, no-6. Loku inombolo lezi ezamalanga. Bese-ke ku-y njengoba besishilo laphayana ukuthi u-y uzoba yinani lama-inches aweqhwa. U-y uzoba yinani lama-inches aweqhwa. Ama-inches wethu aqala ku-12 inches ngoba kuthiwe ngomsombuluko bekuna-12 inches. u-y wethu ube u-12 inches. Kodwa lokhu singakwenza etafuleni ngapha khona uzobona kahle lobudlelwane, khona uzobona kahle le nombolo. Lana insuku zethu ezigcina ku-6. Bese ngapha ngoba sithe kwehla ngokubili ngama-inches amabili ngosuku, nawe kuzoyehlisa ngokubili lana uzothi u-12
kube u-10, kube u-8, kube u-6, kube u-4, kube u-2, kube u-0. Ngakho-ke manje base kunjena usuyakwazi-ke ukubhala igraph yakho, uyakwazi ukuhamba ubuyele futhi egrafini yakho. Uzoqala lana uzobona ukuthi uma u-x engu-1, u-y ungu-10 kanjena, sifake ichashaza lethu lana, sifake iphoyinti lethu lana elichaza lokho. Siqhubeke sithi uma ngelanga lesibini ama-inches wethu bewangu-8, u-8 wethu uzoba lana. Ngelanga lesithathu siqhubeke, ngelanga lesithathu ama-inches bewangu-6 ngoba ehla ngokubili. Ngakho-ke ama-inches wethu bewangu-6, u-6 wethu ulana. Ngelanga lesithathu, ngelanga lesine ama-inches wethu bewamane nawo. Ngelanga lesine besinama-inches, bese siselelwe ama-inches amane, sowafaka lana. Bese-ke ngelanga lesihlanu-ke bese siselele ngama-inches awu-2, besiselelwe ama-inches awu-2, u-2 wethu ungapha. Bese-ke ngelanga lokugcina-ke iqhwa bese lingekho. Uyabona lana ukuthi u-0, lokhu kuchaza ukuthi ngelanga lokugcina bese lingekho, singesanalo iqhwa. Ngakho-ke lana usuyabona ukuthi vele sokuwumugqa-ke lona. Uyabona ukuthi sokuwumugqa ocacile. Nawo-ke umugqa wami ungangaqonda ngoba ngubhalanga ngendlela enobunolo, kodwa iwona lona umugqa. Sesikwenzile konke, siyivezile i-equation, sabhala futhi negraph yethu njengoba bokushiwo. Ungakhohlwa ukusivakashela kwa-ClickMaths uthole ezinye izibonelo.